Қуанышбек Арқыбаев, Құник қыз. Әңгіме. Үтіліктей бөлмесіне ешқачан ментеп шашып келбесе керек. Ешікті ашыға açып бір өгіріп кетшідей болып, шарт жап, ilgiçin шақ елді. Жан дүйнесінде қорққаны, таң қалғаны, қуанғаны аралашқан, ал бір қызық таявалға қауылған әлі жарықты жандыру ойына келбей, жұмшақ орындыққа жалп бете отырды да, емелеке қапыс жолуғу менен күтөсіз сүйлөшүнү майда чүйдөсүнө жейнестеп, көңүлүн өткөрүп талдыганга аракеттенди. Шақылдап иштеген машинелерде шайдоот, кыймылда иштешип, шарак таша тамашалашкан кыз келиндердин арасында убакыт кандай зымырап өткөнү билинбейт. Турмушунда бардыгы жайында эч көйгөйү жоктон бетер алдагы элден калышпай жүргөнсүйт. Кечте башкалар жумуш бүткөнүнө кубанып үйдө күткөн үй бүлөсүнө сырттан тускан жигитине шашылышса, ал гана кеч киргенине кайдыгерлене өзүн күтүп турган бөлмөсүнө жалгыздыгын коштоп кайтып баргандан заарканат. Жаштайынан жандап келаткан жалгыздыгы жашы 30га келип ансыз дагы жолсуз жанына кара далы деген ат жабышкандан бери тынчсыздана баштады. Андыктан ар нерсеге көп алаксып, бирөөлөр менен сүйлөшкөндү жактыра, эл арасына ыктап калды. Жумуштан эрте чыкса, дүкөн кыдырып, көчө бойлоп басып жүрүп үйүнө кеч кайтат. Кеч чыкса деле үйүнө 2-3 аялдама калганда автобустан түшүп калып, жай басып келет. Бүгүн да адатынча 2 аялдама эрте түшүп калган болчу, аялдамадан жаңы эле узай бергенинде кадимки жакын тааныштарынан бетер «Асылбы?» деп кайрылган эркектин үнүн угуп кылчая калды. Минтеп атынан чакырбай, башка кеп айтса кайрылып да койбой качып жүрөйт беле, азыр кайсы таанышым болду экен деп аялдай калды. Теге жанына бат-бат басып келип, «Кандайсың? Мени тааныбай жатасыңбы?» деди. «Жок» деп бүшүркөй карап, «Караңгыда» деп ыңгайсыздана түшүп кошумчалады Асыл. «Караңгы күнөөлүү эмес, сиз мени чын эле тааныбайсыз. Анткени бир короодо иштесек дагы сиз мага бир да жолу көңүл кое караган эмессиз», деди жигит күтүүсүдөн. «Кандайча?» деп чочуп кетти кыз, үнүнөн таң калуудан дагы коркуусу даана билине. Муну сезе калган жигит шашыла үн катты. «Коркпоңуз, мен Дарканмын. Жанагы силердин маңдайыңардагы фирмада иштейт эмесминби?» деди кыз, тааныш ысымды укканына жүрөгү ылдыйлагандай. Жанагы Даркан деп кыздар көп кеп кылган жигит ушул турбайбы? деп ойлонду тегиге уурдана көз жибере. «Бүгүн жумуш көп болгон го, деди жигит тынымдан соң. «Ооба, араң жетиштик. Кой, мен шашып аттым эле, кеттим», деп жөнөй берди эле. Жигит «Сиз шашкан жоксуз», деп кесе айтып кошо басты. «Каяктан билесиз?» деди кыз эми коркону жогола. Кадыресе күнө түшүп. «Шашсаңыз 2 аялдама эрте түшмөк эмессиз», деди жигит. «Сиз менин үйүмдү билесизби? Биз жакта жашайсызбы?» «Сиздин дайыма ушул жерден түшүп калып, үйүңүзгө шашпай басып барарыңызды билем». «Кандайча? Сиз мени эмне аңдып жүрөсүзбү?» деп чындап чочуду кыз. «Кечирип кой. Мен сени 2 жолу үйүңө чейин узатып бардым. Абдан жай, анан артыңа бир да кылчайып койбой басат экенсиң», деди жигит негетир сизден сенге дароо өтө. «Кызык экенсиз. Сизди ким мага тыңчы койду эле?» деди Асылбы үнүнөн таң калганы же ачуусу келгени айырмаланбай. «Коркпой эле кой, Асыл. Менин эч кандай жаман оюм жок. Жөн гана сени менен таанышкым келди». «Менин таанышкым келбесечи?» деп Асылбы кадамын ылдамдатты. «Аны мен башынан эле билем. Ошо менен таанышкың келбегениң үчүн жок, мага такыр көңүл бөлбөгөнүң, алдыңан чыксам киши экен деп карап да койбогонуң үчүн ушуга барып атам», деди Даркан кыз качып жөнөгүчө ойдогусун айтып калганга шашылгандай чебелене. Өмүрү мындай сөздөрдү угам деп ойлобогон Асылбы калтайрый түшүп, «Мен сенин деңгээлиңдеги кыздардан эмесмин», деп ойлонбой туруп айта салды. «Кайсы деңгээл?» «Мен сен ойлогондой эмесмин. Жанагы кыздардын ушагындагыдай Дон Жуан эмесмин. Ооба, кыздарга жакынмын, бирок аягы суюктардан эмесмин».
Men başka dengelde aytып atam. Sizlerden tömönkü, dedi kız jigittin taluu жерine тийип алганын сезе. Tömönkü дейсиңби? Ал кандай? Дале түшүнө бербегенси де жигит. Sizlerden ылдыйчы, сага татыксызмын дегеним. Сөзүн оңдойм деп атып, асыл мурдагыдан дагы өзүнүн кайсыдан тар сөз айтып алды. Бирок жигит ойлоно түшүп, олуттуу тарта унчукту. Адамдан адам үйдө же ылдый болбойт болуш керек. Ар бир адам өзүнчө дүйнө, өзүнчө сулуу, кайталангыс деп ойлойм. Тең менен дейт, мен адамдардын теңчилигине ишенбейм. Бул жашоо турмуш сулуулар менен күчтүүлөрдү сүйөт. Силердин деңгээлиңердеги кыздар сулуу, жаш, билимдүү, а менин жөнүм башка, деп чечиле сүйлөдү. Туура, сенин жөнүң башка. Анткени сен көп кыздардан башкачасың, деди да сөз таппай калгандай 5-10 кадамга чейин унчукпай барбанан бир башкача шыпшынып алып: "Карачы, сенин жөнөкөйлүгүң башкаларга айткан жасалма кооз сөздөрдү айтканга жол бербей ачыктыкты талап кылып атканын. Катардагы кыздардын бири болгонуңда эч тартынбай туруп эле сүйлөп, керек болсо үйүңө чейин тынбастан азил айтып күлдүрүп бара алмакмын. Бирок азыр сөздү эмнеден башташты билбей турам." Жигит чындап эле сөз таппай калгандай бир далайга чейин унчукпай барды. Анан олуттуу тарта түшүп сөзүн улады. Өзүң угуп жүргөндөй кыздарга аябай жакын экендигим чын. Кээ бири менен чыныгы сезим менен жүрсөм, көбү менен жөн эле кызык үчүн, жаштык дууран сүрүш үчүн жүргөнмүн. Кийинчерээк гана өмүрлүк жар издеп дал бастап келем. Бирок барган сайын аял затынын мага жагышы кыйын болуп калды. Бир эле кемчилигин байкасам, кетенчиктеп туруп алчу болдум. Кээде бардык аялдар бузулуп, ичип, чегип кеткендей туюлуп, сойкулардын жанынан өтсөм, бөт кыздар сойку болуп кеткен сыяктанат. Ан сайын үйлөнүш, өмүрлүк жар тандоо кыйындап баратат. Кээде дүйнөдөн так өтүп кетемби деп да коркуп кетем. Баягы мени ашык кылган, мага ашык болгон көп кыздын бирине жаштыгыма алдырып, үйлөнүп албай деп өкүнүп жүрөм. Жаш кезде кыздардын тышкы сулуулугуна кызыксам, кийинчерээк ички дүйнөсүнүн сулуулугуна баа берип калдым. Ошентип жүргөнүмдө сени көрдүм, асыл. Көргөндө эле көптүн бири эмес экениңди сездим. Чынын айтсам, жөнөкөй жүргөнүң, кооздонбогон жупунулугуң жакты. Өзүңдү көпчүлүктөн улак кармап, шааны шөкөттөн алыстыгың таң калтырды. Мен сени билген ушул 1 жылдын аралыгында түз жүргөнүңдү жазбадың. Асыл, элестетчи, жашыл гүлдө. Кызыл, сары, көктө эмес, жалбырактардан көп айырмаланбаган жашыл гүлдө. Ал көпчүлүктүн көзүнө бир караганда эле көрүнбөйт. Ошондуктан ага көз да, сөз да тийбейт, ар ким эле жыттагылай бербей таза сакталат. Асыл, мен сени ошол жашыл гүлгө салыштыра берем, деп аяккы сөздөрүн кызуу сезимдерге алдырып жалуурган тийде токтой калды. Анан 10 чакты кадам өткөн соң өзүн колго алгандай кайра улуттуу тартты. Таныш элек деле көптү айтып көңүлүңө дүрбелең салганым үчүн кечир. Асыл, бирок бул сөздөрүм эч кандай жаман ойсуз, чын жүрөгүмдөн чыгып атат. Сен буга бара-бара ишенесиң. Азыр болсо, деп 1-2 кадам алысыраак басып келаткан жигит жакындай жанаша бергенде, ансыз да анын күтүүсүз айтылган көп сөздөрү кулагына кирип-кирбей, бир кызык аябалга кептелип, өзүн ыңгайсыз сезип келаткан асыл жигит азыр өзүн шап кучактай калчудай болуп чочуп кетти да: "Ой, мен үйгө келип калдым, болуптур анда", дегенге араң жарап жүгүрүп жөнөдү эле арттан жигиттен: "Асыл, жакшы бар, эртең жолугабыз", деген угулду. Жаныри болуп өткөн бул сүйлөшүүнү эми көңүлүнөн өткөрүп алган ал: "Мени да бирөө жактырат экен, деп ойлоду. Бул оюнда таң калуудан да ишенбөөчүлүк үстөм эле. Өзүнө табигаттан жагымсыз, серт кебеде тартууланганын 1-класстан эле билген. Классташтарынын кемсинткени, ар кандай ат койгон шылдыңдарынан улам өз куник кебетесин күзгүдөн карап туруп дала айлаган. Ошондогу эселек классташтар, ай, эмне деген гана аттарды коюшпады өзүнө. Бүтүк, сөлпүк, жүлжүк, чоң мурун, таңыракай, калбык. Баарынан да көп бир жаман ат өзүнө далайга чейин жабышып келди. Бир күнү адабият сабагынан кайсы бир классташы агайынан сурап калды:
Agay, kunik degen söz emneni bildiret? Dep. Agay oylana düşüp, kunik be. Kunik degen türü suuk, öňü sert degeni bildiret, dedi. Bul söz özüne bagıştalbasa dagı kulağına şak etip, bötkül klas özüne şıldıngdu göz agıtkansyp, jüregi şuu etip başı şılgıgan. Beker korkupdur. Arçaktan, anda bizdin çomoyba, kunik durbayba, degen ün çıgıp, anı katkırık koştugan. Partaga büк düşüp, jerge girip ketkisi kelgen anın abalını düşündü ve agayı klasты zekip, tıyıp, sözdü başkaga vursa dagı, kunik degen atты özüne ile salışkan. Azır oylap görse oşunda çın çıçılayt bolbosa, eseleklerinin tamaşasına ardanbasa, özün kurgoy alıp, jemin jedirbese klassdaşlar dile mınça kemsintmek, basmırlamak emes eken. Görse, jerdiginen ile ayabay sezimtal, ötö tartınçak eken da. Oşentip bul çöre ana baş kötürtpöy basınta verip jer karama tünt kılıp çıkardı. Anın canına bir jaman nersesi jugup kalçıdan beter erkek baldar oturç emes. Eger ile mugalim majburlap oturguzup koya turgan bolçu bolsa, al balany bütkül klas özüne jabıştırıp jatıp kalışçı. Abul degen çoğun şıldınga kavılıp katu gardanar joruk eledi klasta. Teňtuşlardan kalışpay giyinip жүрse adamdan körkü çüpürök bolup, kemtigi köp bilinbey kalat bile, birok jaştayынан atasынан ayrılgan buga al bakıtta buyurupaptır. Abul dünyadagi birden bir küyörü bolgan enesi körokat menen külala bolup jürüp, özüne köp tile köngül buralbady. Oşentip 9-njy, 10-njy klasslarga gelgeninde klassdaştary özün basıntkandaryny koyuştu. Gaýra götürmelep, aralarına koşkonga hareket kılıştı birok, şuuldap köktü karayı atağındaşa tüpsüz ösken tereklerin çetindegi iri ösken karabak düzelmek bile. Alar kademkidey kız jigit bolup, jaştıktın şirin dağımın tatıp, oynap gülüp jürüşkönde çoğuçun dünyeden gelgen jandıktay bolup çünçüp jalgız jürdi. Bilgenderdi taňgaldyrıp, es tartkyça kızday bolup jıltırak şultırakka kızıgıp, kaş terip, oğuz boyogundan kaçtı, jaňy kiyim kiygenden uyaldı. Jer öňüne öňdeşken janavar siýakty bul komso jaşuga okşaşyp turgus kelçi. Oşentip jürüp, ondy bütdi. Klassdaştary zor maksatlarga umtulup, çoğun okularga talpynyp atkanda, al eş çakka kılçaktabastan şaharga gelip kiyim tigүүçü sekke kirdi. Adamdyn öňüne emes, işine bağa bergen başgaça jaşuu baştaldy. Bul jaşuu turmuş gupuluna tolup köngülüne jakty. Andyktan tırışyp iştep tigүүçülük kesipdi süýdü, anın çewerçiligine jetişe başlady. Emi şany şököttü şaar jerinde azdap bolsa da elge arlaşyp özün erkinirek sessi dagı kymtynyp kalptangan münözü başkalar menen ynakdaşkanga jol bere berbede, erkekler menen emes ayaldar menen dagı mamule tüzalbady, agay hiç kanday şığı jok bolup çykdy. Eseleginen bosogosuna attap kirgen sehinde 10 jıldan aşık iştep al jakan fabrikaga aylangıça taştap ketpey gojoýundarynyň süýmençigine aylandy. Özünün çeke igiligi bir bölmeli üy satıp alıp ana emerekke tolturgany boldy. Bol arada turmuş boýunça köptü düşündü. Özü jetpegen sululukdun köp azabı bar ekenen, tüsü igiliginden dalay kızlardyň tagdyrlary talkylanganyny gördü. Oşonda ile özün ömür boyu basıntıp keletkan kunekdiginin dagı jakşı jagı, jeňildigi bar ekenini bildi. Jalgyzdykdagy jön jay jaşoo uşintip ötüp atkan bol turmuş wagtly ekenine, kaçandır bir jamança jakşı jagyna uğrun tuyup jürçü. Birok mınçalyk bat özgörörün oylagan emes. Oşentip janagy jigit jan düýnüsün astyn üstün düşürüp, sezimlerine zamatda bölük salıp jüberdi. Korkusu sürögön, işin böçülügü koştuğun sarsan arasında kızlar köp aýtçy. Bir karagan dile süýem degen erkeklerden tüňül, alar algaç koz sözlerdi aýtyp, kak jüregin çaap jüberişet. Maksatyna jetken soň kaýdan gördüm kara eşek dep gözden dal dolanışat. Degen siýakty sözler jaňyrıktasa, ömüt jandagan kanatly kyýaldary janagy jigitden jasalmasyz, çyn jürekden çykkan sygan sözlerinden enesinin Kuday bir adamdy jaratsa ırıskysy menen baktysyn koşu jaratat. Kara kız nagынан emes bagынан deyt.
Sağıdağı bir günü taqdir on qaraydı degендеринен quvvatlanıp alıp turçu. Bul geçti asıl sarsanada tüpkö jetdi. Qiyal minip gökkö jetdi. Eger ele janagı jigittin özünü jaman oyuje, jöneli şıldın qılayın degen niyeti olup aldasa, şağın sındırsa, ekinci erkek attuğa jolu boyu, ömür boyu bala görбөй, jar süýbөй tag ötörün bolguludu. Uşintip tagdyrынан ters çak qaylanıp ketősün terengde, boylagandan qatуу korkup ketdi dağı. Jalan gana jakşı oýlарды oýlap, ar nersege alaqsygan hareketlendi. Algaç öý için rettep, juup tazalap çykdy. Jamandyk kaçsın dep alastady. Anan özü juunup taranıp, jakşı görgön tamagyn jasap içdi. Demede jumuştan çarçap gelgendikten hiç nersege köňüli çappay, qaydyk yer gana televizor dikteçü. Anın bul keşte köňüli qunak tartıp, çarçaganyn sezbedi. Uykusy kaçtı. Bir gana jumuşka emne kiyip baram degen suroogu gelgende kawatyrlandy. Antkeni al ömründe birinci jolu jigitke jagış üçün aga joluguş üçün jasanyşı kirgile. Bayqasa kiyimleri bütele aşkça jasalgasız jupunu, öňköý köňürtöňdüken birini de jaktyrбady. Har bir urgaçynın çoň tüýşüge, jogapkerçiligi bolgan jagymduu jasanyp jürüge, jaraşykduu kiyinүүge hiç kanday tajrybasy, ewi şygy joguny emisizdi. Murda çak, taza ütükleri bolsa, giyip keteberçü al garderobun çaçı oturup argasız çaynaldı. Oşonda özünçö ilinip turgan, ötkönde çoğu işleşken kızları tuğulgan gününde belek kılışkan, adamның gözün, köngülün argasız, buruğday açık, jaşıl kezimiden uçurdun tabitine jaraşa tigilgen, kesipleşleri özüne kiygizip görüşüp, suhtanışkan köynökkö kolu vardı. Anı kiydi dağı garderobunun içki betinde çoğun küzgüsü var eşigin, özüme özüm jakpay kalbayın dep, bir topku dağabay turu başta da sınay qarada. Al küzgüge qarangandı jaktırçı emes. Al turmagandağı sert kebetesi menen kezdeşkenden korkçu, kaşçu. Birok, bol jolu özümenen özü gözдөшпөй koygungu, kebetesin jaktırbaska, gelecek baktys üçün jasanbaska akысы jok ekenen sezdi. Oşentip, küzgü aldında turup jakşı köynök ajarın açıp jübergenin bayqady, özünün anday dile jürek düşküдөй sert emes ekenine közü jetdi. Qaysı bir ödün uqqan sulu emes ayal jok degenin, anan janagı jigittin özün jaşıl gülgö salıştırganın, kapыс jolgup kalgan bir klastaşının karbapsың, bayağı ondu bütkönдөgüдөй ele jaş boydan ekensiň degenderini estep, köňüli ogo beter köterilip ketdi. Emi özün özü çambada, tartınbada. Küzgü aldında arı beri qarandı. Çaçın qanday kılsam jaraşıktуу bolot dep arı beri tarады. Anan qaysı bir mayramda alısıraaq inilleri belek kılgan içinde ayaldın boyonuş, sululanışı üçün şaymandары top toluk kutunu katılıp durgan jerinden alıp çıktı. Çoğu iştegen kızları ayabay boyanışıp, hiç kaçan boyon boğun ağa tan kalışadı. Oy ece, hemnege boyon boysuz. Geliniz, bol çokum kaşınızdı çiğip bereli. Surmasız gözünüzge surma tartıp, yerdiňizdi boyap bereli, derse al ja boyu kaçadı. Mına emi al öz erki menen küzgü aldında boyunup kirdi. Algaç evi gelbedi. Anan kol gönüp ketdi. Bol maşakat ağa ayabay jaktı. Özü de suluğçu maktarda düşkönsiді. Özüne bolgan işeni menen ulam eme, qiyaldары köküle berkin uçup, köngülünün tüpküründe basılıp jatkan ayaldık, enelik sezimderi oygundu. Qiyalında aybaltaday jigittin jar bolup çuurutup bala törüp ene boldu. Oşentip ja berbegen eň sösünde qiyalay çykkan qiyaldar menen oýdolgan oýlarynda çoň üýbüleli boldu. Güýösün çynygy erkek bolsa dep jok baldaryn bar kılıp elestetdi. Anan bir kezde kiyimge jazdykty salıp, kiyimlerden şıkap kişi jasap, ana küýöp katary sanap, çüpüreklerden orup bala jaratdy da, mektepke baralek kezindegidey bir topqa çeyin kuurçak oynady. Jön oynaboy munu almustaktan beri sagınıp kupya dilinde eňsep jürgenдөй belli oynady. Oşentip oturup, çarçagan al kuurçakların kucaktagan boydan kanday uktap ketkenin bilbey kaldı. Al tereziden gün nuru tökülüp, göylöngön şaar tiriliginin göldögü küçöp kalgan kezde çoçup uygundu. Özün bölme için bir karab algan al, azrile biröö kirip kelçüдөй, balatay kuurçak oynagan, sılan korozdana kiyinip boyongon özüne külçüдөй bolup,
Kıvırçakların şaşıp buzup жаңы köynökün çeşti. Boyalgın çüzün juup jiberde da geçökü kiyimlerin kiyip jumuşuna şaşıldı.